Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kekenhunya leka jong Shillong la jong Football Club. Klayora ika nam ladu hak lempung leka jong Shillong Premier League Arja Apsau. Bala pelong dak Shillong Sports Association hak katsantri uleber Arja Apsan dak bapeliem no ika Maulai Sports Club da arla iwe goal. Dak ni kejing job ke Shillong la jong Klayora ika trofi bayok khuru ika khusnam. Dak kasong pisa ke bahenru lak tengka. Kalba ka Maulai Sports Club kapalawan baar bayok khuru ika kasong pisa ke balai lak tengka. Hakani kejung khun ke belalong hamadan yelek ka jong SSA ke Shillong la jong layok pun ki ni kong kejar haka minit ke basipau lingbau Abhe Chetri tang shumar sedang kejing yelek ka haka kelas step andala beteng bien kejing khun haka kelamia ke Shillong la jong layok pun ki bien kejar haka sin ke baar haka minit ke bahnyo pun riu lingbau sam saprang latu wala kirang yelek ka jong Maulai Sports Club la persang pun pai ke lai kini ke artli ki gol kanang banyora yang kanam la adu tang da ka basyo man pinyakhai han re ka por kala der palat hakabakum ka kunhun kala yo pinki ya kejar tang na ka benta shigol tat hadu ka minit ka pra lingba ka jinyo shoot penalty lingba daman bahalang khan hakani kasi menteri jong ka sports and youth affairs jong ka sarkar jala ba shakliar wajri ubala long kumukong san ula IT ya kasong pisa ka pralak balabaha na kasorkar jala kum ke jingkershan berkejayara pisa ya ke Shillong Sports Association. Naik ke football, ngapain lagi lagi kalau season berubah, berpanggil kita dari untuk pada sesi. Kalian diberi di sarkar, di bank support di PPP Association, kalian diberi dan lihat kita jumlah senyum, dan tempat association tertentu, naik dari sesi kita lihat apa yang action. Kalian diberi di sarkar di New York. Pindai halak kita yang kita dalam posisi. Manager, physio, baru semua benar bersiap take medal. Kami
Declare lulus ya ka Shillong Premier League 24-25 season kum kadak minyo ya ka bangin panahag ini